Salamat ka man ang pasirox. Mulingkod sa ko diri kadiyot kay grabe man ka init. Lingkod sa ko diri gamay. May landong diri kapita. Xerox sa akong birth certificate. Kinahanglanon ni sa hospital. Grabe kay igang eh. Pero bugnaw kay diri dapitaan. Sa nako sa Junior Rising. Nice kayo bugnaw kay diri, sada kayo diri lingkod-lingkuran. Wag makawa sa problema diri dapita ba, bugnaw. Nagpa-print ko sa mags. Pahuway sa ko kadiyot diri kay grabe ka init, baklay-baklay eh. Pasakay man unta ko pero ako ni sakay kay may na lang makasave tagamay. Kasave ta sa tong pliti-pliti. May kapalit na lang ipalit na lagpan ang para ipliti. Magdaginot-daginot sad kay kuan ita palabi og gasto sige sakay-sakay nang dool ra man gud baklayon pero init lang. Sada kay diri bugnaw ng mga kahoy oh. Sada diri istimbayan ug ina nang kuan ba manag-uyab. Tiguwang naman ta. Wa po diri atong bana mao ni nga. Solo-solo ko diri kay ako mo nag-watcher sa akong anak nga nay problema gamay sa iyang panlawas. Na kay kining obligasyon sa mama di man jud maputol hantod-hantod man jud basta buhi patan ning kalibutan.